page 390 et 391 ka tafsir al-Qur'an de sura 28. falamma ja'ahum tumande arnobe Musa annabi Musa bi ayatina wondude ayaji amen den bayyinatin banginade qalbe ni ma hada o wonali illa sirun sona bilejo du wonali sona bile muftaran fefindango tajango tulliba wama samina bi hada menen nanirali dum do fi abaina babirabe amen al awwalina ditinobe wa qala Musa annabi Musa maki rabbi ko jomi alamu buri andude biman jaa on ardudo bil huda e pewangal min indi murde ka makko wa man takunu lahu e ko hombo latan to dum aqibatu dari battane galle moƴƴe innahu no alla non la yufli o malnata zalimuna toñoɓɓen wa qala fir'auna wi ya ayyuhal mala'u kono yo horeɓe battu an ma alimtu lakum mimmi andana on do min ilahin immorde allah yogo rewetede go gayri sona min kongol janol o woli ɗo fawgedili mahana ya hamanu alattini hore lopeɗen faji alli waɗanalan sorhan etasi towuɗo mi ƴawa laalli no gasa min attaliyu mi ƴellitoy to mi tawoya ila ilahi Musa faade allahjo Musa mo wi on no woodi dow ton wa inni min la zunnum do sikkama go min al-kadhibin ko jeyaɗo e fenoɓe kono ko fiyo mi ɓeydu were fiwde tun haaju e laafi wastakbara o mawnintini huwa kanko wa junudu e kono makko ngon fil ardi ka leydi ɓe waylil haqqi ko alda e gonga ɓe sali o zannu ɓe sikki annahum kamɓe ilaynaka amen nga la yurja'una ɓe ruttotako ga ɓe sikki ko ton ɓe luttata فأخذناهم من ننجرم وجنودا يكونوا مكونهم فنبذناهم من فريب في اليم كندر إلى الماء فانظر داري يا أخي كيف كان كون لا تري عاقبة الظالمين بطن يتونيو وجعلناهم من ولي أئمة هورب يدعونه بنود إلى النار فاديت ويوم القيامة يندرن الله ينصرون بوالله تاك واتبعناهم من يكنتين في هذه الدنيا اندر وادنا دو لعنة كدي ويوم القيامة يندرن هم كم من المقبوحين كوبجيابه حالكتابه ولقد آتينا موسى قوم ديمي وكان موسى الكتاب دفتر من بعد باو دون دو باو دندغول بنغول كان ديان الله جيبني التوراة ما أهلكنا الله دالي من هالكالي القرون غيريلي الأولى أدتي دين min baadi ɓaawo ma ahlakna konko min halki alquruna al ula gireli aditiɗi ɗin mi hokkimo deftere nden ɓaawɗum basaira deftere nden ko nde tasakuye ko nde darorgal linnas wonandeɓe ɓen fof wahudan ko nde peewal wa rahmatan ko nde yurmede la'allam no gasa kamɓe tadakkuruna ɓe wajitoto wayliten wama kunta ala takibi janibil gharbi kasengo hirnange ñaamowo fellongon إذ قضينا تمن من ياونو إلى موسى فادي موسى الأمر فيها كدن وما كنت ونانا من الشاهدين كاجيا دي توابدون من قصة ما في أن مفتمات دين يوم فام ولكن نكون من أنتم أنشأنا من تجي قرونا غيري لدودو دي فتطاول جوتي عليهم إدوما بالأمور غرنان لها بسيك بما يتا بيدي وما كنت ونال كتثاويا كجلتين أودو في أهل مدينة كيم بمدينة كوب sakko hara ko don humpitiɗa ɗum tatulu alayhim hiɗa jangana ɓe ayatina ayi amen ɗen walakin nas koni tum menen kunnamen laatike mursilina komin neloɓe ɗum ko golle amen wama kunta latanoke ɓe janibi turi ka sengo ñama fellongo sakkona ko ɗum humpitiɗa idina dayna tumande men nodduno Musa walakin koni rahmatan ko waɗi ha humpitiɗa ɗum ɗo ko yurmede molanande fima e mofte maɗa ɗen min rabbika e morde ka jomima litundira fiya waja qawman yimɓe ma atawam ɓe tawata hari arali ɓe ha hande min nadirin wajotoɗo ɗuni Quraysh e pullo Fuuta ha hande ɓeɗo har heɓali nelaɗo e annabajo e leƴƴi hedditiɗi tawnuɗi heɓali min qablika ko aditima la'allam no kasa kamɓe tadakkaruna ɓe wajitoto walawla an tusibahum sionano fi watta heɓuɓe musibatun masibo mi bima qaddamat sabu ko ɓe ardiri kon aydim juuɗe maɓɓe ɗen fa yaqulu ɓe rabbana joomi amen lawla arsalta hanno nela ilayna faade amen rasulan nelaɗo fanattabi amen jokka ayatika aje maɗe wanakuna min laato minal mu'minin jeyaɗo e gomɗinɓe falamma jaahum ɓaariɓe alhaqqu gonga kamin indina immorde ka amen ga qala ɓe lawla utiya hanno okkeɗa mithla ma utiya Musa sifa ko annabi Musa okkako awalam yakfuru eɓe yeddu awalam yakfuru eɓen yeddano ɓen ɓe Musa addanno ɗimmandeji bima utiya Musa konko Musa okkano min qabilu ko adi ɓe yedduno ɓeɗo kadi si okkama hawnaki ɓe yedda qala ɓe sihirani ko mbileɓe ɗiɗo ni yandi tazahara ɓe wallidira e woni wa qala ɓe wi inna menen ɓe kullin e kala ko arduɗon kafiruna min yeddi ɗul wiɓe fatu awa adde be kitabin deftere min inillahi iwrude ka Allah huwa ahada hara ko nden ɗon ɓuuri fewude min huma di majje kanje ɗiɗi di maɓɓe kamɓe ɗiɗo Musa e Harun
attabi'uhu son addi dum tay ko gonga min kam min mi jokka mi tontotako mi jokka inde in kuntum salatu sadiqina ko gonga mo fa illam yastajibu laka sibe notake ma e wadugol dum be waawade faalam andu annama yattabi'una wonde ko ben jokkude kon ahwa ahum ko beleede mabbe tum wa man adallu ala fatudo majjude mimman ittaba ha hewtiti on jokkudo hawa ko welata mo kon bi ghairi hudan ko alda e peewal min Allah